Samo rijetki pčelari prošle godine uspjeli su izvaditi neznatne količine bosansko-hercegovačkog meda. Tako je sa pčelama, kažu pčelari. Jedne godine ne dobijete niti jednu teglu meda, a onda druge pčele donesu za 2 godine. Ova godina je počela jako dobro i veliki su prinosi, pogotovo za pčelare koji su vozili pčele na bagri. Zapravo to je godina ne bolja od prošle, nego godina koja se ponavlja svakih 5-6 godina. Pčelari očekuju da u sezoni po košnici uzmu i do 30 kg meda. Admir Halilović je pčelar iz Sarajeva. Svoje košnice seli po čitavoj Bosni i Hercegovini. Ovo je još jedan dokaz sarajevskim pčelarima da i u Sarajevu ima meda, to jest u sarajevskih pčelara koji voze i koji imaju znatno veće troškove nego pčelari koji su u nekim krajevima koji ne mora ni vozati pčele da bi ubrao med. Nama je najbliža paša 40 km, evo Niška Visorava. Admir je već 10 godina certificirani organski proizvođač. Kaže, ponudu za izvoz dobio je iz Londona. Odbio je jer, kaže, cijena je ponižavajuća. Naš med, s obzirom koje je kvalitete, ne isplati se našim pčelarima izvoziti. Jer traže medove za neki 7-8 maraka po kilogramu, a tamo ga prodaju po neki 40-45 maraka. Bosansko-hercegovački med ocijenjen je kao jedan od najkvalitetnijih u Europi. Ipak i dalje godišnje uvozimo više od 300 tona lošeg ili sumnjivog porijekla. Uvoz bi mogao biti prepolovljen uspostavom manjih marža za domaće proizvođače u trgovačkim centrima te adekvatnom zaštitom od državnih organa.